I posljednji dobrodošli na novi klip od kanalu ljudi. Danas u epizodi ćemo pričati o tehniki treptanja tijela, tako da, hajde da krenemo. Tehnika treptanja tijela je tehnika kretanja velike brzine. Korištenjem ove tehnike ninja može da se kreće na male distance brzinom kojom se ne može ući u trag. Posmatraču izgleda kao da se korisnik teleportovao. To se postiže pomoću čakre tako da se tijelo privremeno vitališe i kreće ekstremnom brzinom. Iznos potrebne čakre zavisi od ukupne udaljenosti i nadmorske visine između korisnika i odredišta. Povremeno se mogu koristiti oblačići dima da bi se prikrili pokreti korisnika. Mogu da se koriste ostali elementi ili supstance da bi se skrenula pažnja protivnika. Gara koristi svoj pesak za tehniku treptaje tijela. Sai je koristio mastilo za maglu mastila treptaj tijela. Sela mogu i da imaju svoje sopstvene varijante treptaj tijela magle, treptaj tijela vode i treptaj tijela lišća. Iako je tehnika treptanja tijela uobičajena da je gotovo svi shinobi znaju, neki su posebno poznati po upotrebi ove tehnike. Shisui Uchiha je poznat kao Shisui treptaj tijela. Kad god bi iskoristio ovu tehniku, Shisui bi nestao iz vidokruga, ne ostavljajući nikakav trag u svom prisustvu. Kada je treći Reikage iskoristio ovu tehniku, izgledalo je kao da se pojavila munja i nestala iz tog područja. Četvrti Reikage često koristi ovu tehniku u kombinaciji sa tehnikom munjeviti stil Chakra Mode, koji mu je dozvolio da izbjegne Amaterasu. Došlo je do zabune između ovog i prostorno-vremenskog ninjitsua, ali ovo su dvije potpuno različite tehnike, jer ova tehnika nije teleportacija, već samo brz pokret. Brži stil je Kekkei Genkai, koji omogućava korisniku da se kreće velikom brzinom, sličan je tehnici treptaja tijela.